molweni. Ndinibulisa nonke ngegama likaJesu. Ndinibulisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Senkhona abangcwele. Ndibulisa wonke umuntu eSouth Africa nongaphandle kwase-South Africa. Ndiyambulisa egameni likaJesu. Andimbulisi ngegama lami or ngegama lesonto lami, kodwa ndimbulisa ngelikaJesu igama. uJesu lo onamandla, uJesu lo odala izulu nomhlaba, uJesu lo wafa emnqamlezweni efela mna nawe ukuba sisindiswe. Lo Jesu wathi ninikela ngempilo yami ngenxa yenu ukuze nina bantu emhlabeni nisindiswe, ukuze nina bantu emhlabeni nikhululeke, ukuze nina emhlabeni niphiliswe. Ndinibulisa ngelo gama elinamandla, igama eliphethe igunya namandla, igama elenza ukuthi amadolo aguqe, igama elenza ukuthi zonke ilimi zivume ukuthi uYesu Kristu uyinkosi, igama elinamandla elisatshwa yimimoya yonke yokungcola yokukhohlakala, igama elisatshwa uSathane, igama likaJesu, igama elinamandla elenza ukuthi abantu abagula baphiliswe, igama elavusa abafileyo, igama likaJesu elinamandla elinikeza igunya phezu kwamagama onke. Yanibulisa nonke bangcwele, yanibulisa nonke South Africa, yanibulisa ngegama likaJesu. Namhlanje ndifuna sixoxeni ngoJesu kwenyaniso, uJesu woqobo, hayi lo Jesu oba sezithombeni zabantu, ezithombeni ezifonini zabantu kuthiwa uJesu, uthi or umuntu umsearcha uthi Jesus ku-internet okanye ku-YouTube uvele lo Jesu wamanga, hayi lo Jesu wenyaniso. Kodwa namhlanje ndizoveza the real Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Ngoba abantu sekugcwele ingqondo zabantu sezibanjwe i-deception, abantu sebebanjwe ukuba uJesu wenyaniso lo mlungu lo wa-introduced yi-Roman Catholic Church. Ngifuna uzokuxelela uJesu, the God of the Bible, the real Jesus who is God in spirit. Yabona ngifuna ukuchazela everything iqiniso ukuthi who is the real Jesus Christ. Yabona mawusawuveza uJesu osesithombeni ulahlekile, you are lost, you need to repent, you need to come back to the real Jesus of the Bible, the God who odala izulu nomhlaba. You need to come back, you need to repent. Sifunde uIsaiah chapter 9, siqala from the beginning, silande kwi-prophecy, ukhazela ukuthi ungubani lo Jesu. Lo Jesu enzomveza namhlanje ulo ndithi mina is God himself. Ngifuna ukuzokuxelela ukuthi Jesus is no longer in the flesh, le yembethwe yithina, le yembe God, Jesus is the spirit, is in the spirit. Ngifuna ukuchazela yonke iqiniso ukuthi ihamba kanjani ukuze kube kuvela ukuthi Jesus is God himself. Silanda Isaiah chapter 9 verse 6. Ngokuba sizalela umntwana, sinikwe unyana, ukuthethelela kusesixhantini sakhe, igama lakhe kuthiwa ngumangaliso, umcebisi, uThixo oligoqa, umnini gusonini nanini, umthetheleli woxolo, ukuba kwande ukuthethelela oko kube kho uxolo olungenakuphela ethroneni kaDavide. Ndifuna nje siyibambe nje lapho nje singayigqibi le verse, sizochaza apha ngo-real Jesus othi sizelelwe umntwana. Uma ufika kwi-New Testament uchazwa ngoMary wesifazane okuthiwa wazala umntwana. Lapha ithi apha kwi-prophecy sizalela umntwana, kuthi ukuthi lo Jesu wafika ngumntwana, uthe segqibile ba ngumntwana waba yindodana,
alizwayi-ke bezomchaza bathi uthi a son of God, ngoba ebuntwaneni sekedlulile kodwa uvela as a son of God. Uphinde kuthiwe ungusomandla, lo Jesu esikhuluma ngaye, he is God, ungusomandla, unguThixo, ungumcebisi. uJesu uchaza ngomoya ingcwele ozofika emhlabeni ethi kumthetheleli, ungumthetheleli wethu, ungumcebisi. Uthi ungusonini nanini, ungumthetheleli woxolo. Lo Jesu engikhuluma ngaye. Kodwa ngicela sibaleke siye in the book of John. Lapha khona seyiveza kahle ke ngoku. In the book of John chapter 4. Thixo masincede. Laba abantu abasebedukile babanjwe i-deception. Laba abasebenzisa isithombe sikaJesu umlungu balahlekile labo bantu. Abalazi iqiniso, abalazi ivangeli. That is why umuntu athi aliphuphe uJesu. Mawumbuza ngoJesu uyoxela uJesu omlungu. That is why sonke isithombo sisebenzisayo oyothi uNkulunkulu siyohlezi sikubonisa yonke into engcolileyo, yonke into yobumnyama, ngoba uJesu esimaziyo, the real Jesus, the Jesus of the Bible, is not a white person. The Jesus that we are talking about God in spirit. That is why the Bible says God is a spirit. God is a spirit. Verse 24. John chapter 4, verse 24. uThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngomoya nangenyaniso. Lo Jesu endithetha ngaye mna ulo onguNkulunkulu ongumoya, lo nkulunkulu ongumoya. Kwafika i-deception eyafika umhlaba wonke, nathi sakhula kuthiwa uJesu esimaziyo lopha esithombeni. Uthi uNkulunkulu ningazenzeli izithombe nizikhonze nithi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu esimaziyo uNkulunkulu ongumoya, uNkulunkulu othi wanikela ngempilo yakhe uqobo lwakhe. Kufike kanjani ukuthi uJesu abe inyama aphile emhlabeni? Sikuthola in the book of John chapter 1 verse 1 and 2. Uthi ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuThixo, waye ulizwi enguThixo, yena lowo ebekho ekuqalekeni kuThixo. Malibonga igama likaJesu. Lapha sithetha ngoJesu. Masifuna uverse 14, abesethi uverse 14, ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli bakhe, ubuqaqawuli kanye kokuphela kwamzele uyise, ezelela ubabalo nayinyaniso. Lo Jesu esithetha ngaye, sithetha ngoJesu owaqale wayenguNkulunkulu in the beginning, and uNkulunkulu ngamanye amazwi uJesu wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu engulizwi, ulizwi waye lowo ebekho ekuqalekeni kuThixo. Lapha sithetha ngoJesu onguNkulunkulu, uJesu ongumoya, ngoba uJesu uthe maseke sefile esengcwatshiwe, ngoba eqale uhambe enenyama negazi, ephile emhlabeni phakathi kwabantu enenyama negazi. Babona abantu banali nyani igazi, babona abantu ukuthi nansi inyama efana nenyama yomuntu, kodwa umahluko kuye uJesu wayengenasono. Alizwayo ke ngoku ndizothi after uJesu esefile wangcwatshwa, wavukwa ngomhla wesithathu. Uthe masikevuka ngomhla wesithathu wavuka engasambethanga la nyama bekade eyimbethe, wabembethe leyo buNkulunkulu. Yile ke ngoku azothi uPaul uma ethe wabonakala siyofaniswa naye, kuthi ukuthi maseke buya uJesu le nyama esiyembetheyo siyoyikhulula sambathiswe inyama, the really you,
lo uqobo lwakho. That is why izothi uPaul noma sidilizwa lesi sakhiwo sinesakhiwo esisemazulwini, isakhiwo esingakhiwa ngesandla ngezandla zenyama kodwa zakhiwe ngumoya, ngoba uNkulunkulu ungumoya. Lo Jesu he is no longer a human being. Jesus Christ is God. Emhlabeni there is no even the image of God. Emhlabeni akunasithombe ongasithatha usibeke uzothi lesi sithombe nguye uJesu, ngoba once uthatha isithombe usibeke usiposte usifaka edongeni kowenu ubeke uthi lona uNkulunkulu uJesu qobo lona, ngeke akusiyona uJesu lo. This is not the real Jesus. uJesu esithetha ngaye sithetha ngoJesu onguThixo uqobo lwakhe. Amelanga sivumela abantu badukiswe, amelanga sivumela abantu balande impilo yobusathane, ngoba umuntu ozobeka isithombe aposte isithombe or aposte ivideo azothi umuntu nanku uJesu kwesisithombe okanye kule video, lo muntu udukisiwe, ulahlekile. Usathana umrobha ingqondo, usathana umanipulate ingqondo ukuze acabanga ukuthi lesi sithombe okanye le video yena lo muntu nguJesu lona, kanti akusiyena uJesu. Asikho isithombe esingumoya oyosibeka umbeke ukuthi nanku is the real God or real Jesus. Asikho isithombe emhlabeni. Loba ungaya kwaIsrael ngeke usithole isithombe, loba ungaya ethuneni lakhe ngeke uzusithola isithombe. Wavuka namathambo, wavuka nobuqu bakhe, wavuka nayo yonke into eyisemzimbeni wakhe, wavuka. That is why umbona in the book of Luke chapter 24 engena abafundi behleli bedidekile besifile ukuthi lo Jesu uvukile, wangena wafika wamaphakathi kwabo, ngoba wangena kuvaliwe enguNkulunkulu, ngoba seke ngene uNkulunkulu ungena la khona kuvaleke khona. That is why mayibuya siyokhulula imizimba siyembethe. Uma kuthiwa Holy Spirit is a person, akutsho ukuthi this is a really person like you, like a human being, ngoba umuntu wenyama unenkanunko, umuntu wenyama uyona emhlabeni, umuntu wenyama ucabanga ukhohlakala, umuntu wenyama unenzondo, umuntu wenyama. uNkulunkulu akasinjalo, uNkulunkulu akafani nabantu. Yes, it's not why he is the person, kodwa he is the more than we think. God is more than we think. Ngeke sikwazi ukuthi simchaze ukuthi unjani. That is why the Bible ezomane limveza lithi he is the consuming fire, ngoba uNkulunkulu ongumoya. Wabona umuntu mazokulandela izithombe, lo muntu udukile lo muntu. Uma ezakulandela izithombe aziposte that is the King of Kings, Jesus. This is not Jesus Christ that we know. Akusiyena uJesu. Masiyekeni ukulandela amanga, masiyekeni ukulandela i-deception. Let us follow the real Jesus, uJesu ongena sithombe emhlabeni. Akekho uNkulunkulu ongambeka ukuthi nanku uNkulunkulu. uNkulunkulu ungumoya, labamkhonzayo bamkhonza ngumoya nangeqiniso. Akekho, akunasithombe ongasithatha usense uthi nguJesu lona. Uma uthatha isithombe uzothi nguJesu, ukuthi ulahlekisiwe, ulahlekile, umoya kaSathane ubulahlekile. That is why the Bible says ivangeli likaJesu libubudenge kwabatshabalalayo. That is why iphinde lizothi ukulekha knowledge. Abantu abalekha knowledge bayatshabalala, bayaperish, bayatshabalala, ngoba iqiniso bengazange balixelele ukuthi lithini. Namhlanje zokuxelela ngoJesu wenyaniso, uJesu othi noma ngabe kuthiwa isimo sithini athi uJesu ndinawe, uthi uJesu nizoba nani lize lipheliswe liphakade. Umuzi wami ukhona kanjani uJesu? Abanye bafuna umbona physically, angeze umbone usaphila emhlabeni uJesu physically. Our God is spirit.
our God is spirit. Angeze umbone ngeso lenyama lo muntu. Iso lo muntu ngeke eze limbone. That is why even no John apostle the time embona uthi I was in the spirit. Yapa utsho kwibook of Revelations chapter 1 uthi I was in the spirit. Ngoba lo Jesu akekho esithombeni. Lo Jesu akekho kuma movies. Lo Jesu nasiwabuke. Lo Jesu akekho kuma YouTubes. Akekho lo Jesu kuma TikTok, kuma social media. Akekho. Yeza umthole uJesu. When you get in the, you must be in the spirit. You will see Jesus. You must be in the spirit. You must confess. You must say, I believe that God is a spirit. You must believe that God is a spirit. Akumelanga sithathe izithombe sizibeke. Sizi abanye fike bezibeka izithombe bezibeka ezimotweni zabo. Akumelanga kube njalo. Akumelanga kube njalo bangqonde. Kumele sazi ukuthi lo Jesu ungoqiniso. Lo Jesu ungoqiniso. Kumele sazi lo Jesu ungoqiniso. Lithetha ngoJesu weqiniso, the real Jesus. uJesu akasiyena umuntu lo nguye wena. Akasiyena uJesu umuntu le ninguye mna. uJesu unguNkulunkulu. He is the spirit. Angeze ukwazi ukuchaza uNkulunkulu. uNkulunkulu akachazeki. That is why uzothiwa azothi uNkulunkulu ingcinga zami ziphakamela ingcinga zenu, indlela zami ziphakamela indlela zenu. uNkulunkulu powerful. uNkulunkulu onamandla. He is the holy God. He is the powerful God. uNkulunkulu ongcwele unamandla amakhulu, unamandla amangalisayo. Ngeze ukwazi ukumchaza. Unamandla lo uNkulunkulu. Unamandla lo Thixo. Kumele that is why abantu bezohanda endaba beshiya leli vangeli ngoba bafundiswe ngoJesu omlungu. Abantu bashiya le vangeli bawuzigubhela uNkulunkulu babo ngoba befundisa ukuthi lo Jesu ngumlungu. That is why abantu namhlanje egcwele ama debate amaninzi ngoba abantu zange baxelele ngereal Jesus. That is why namhlanje segcwele ichaos emhlabeni. Abanye abantu bathi nina nikhonza uJesu wabelungu. Segcwele ichaos ngoba abantu zange baxelele ngereal Jesus, real Jesus. uJesu waqobo lokuthiwa Jesus he is spirit, God. Jesus is God himself. When you speak about Jesus of the Bible, you speak about God. You speak about God, and you must believe that this Jesus that you are talking about, the Jesus of the Bible, is God. You must believe. Ngoba when you don't believe, ngeke ukwazi ukumchaza lo uNkulunkulu. Uyothatha isithombe uthi uNkulunkulu. Namhlanje sizoqondisa abantu, namhlanje sizofundisa abantu ukuthi mabangamkholi uJesu wesithombo sesithombeni, uJesu kuma movies, uJesu kuma YouTubes, kodwa kholwa ngoJesu ongumoya. God is a spirit. uJesu akasayembathanga lenyama lewayembethe. Lenyama lewayembethe phila nabantu emhlabeni, wayembethela ukuthi azofa abethele emnqamlezweni kuchitheke igazi. Lithi mase lichithekile igazi eli lenza ukuthi sixoleleke izono. Igazi eli lesichithekile lenza ukuthi sikwazi ukuthi nathi siyongena kwingcwele yengcwele amazulu where God is. Sithi sisemhlabeni kodwa siyongena ezulu siyoxelela uNkulunkulu ngobuhlungu esibuve emhlabeni, siyoxelela uNkulunkulu ngezinto esizidingayo emhlabeni ukuthi uNkulunkulu sidinga wena. That is why the Bible says, seek the kingdom first and the righteousness, and all of these things shall be added unto you. When you seek God, funeka abantu abazamfuna uThixo, abazamfuna uThixo. Awukwazi ufuna uThixo ungadluli ngoJesu. That is why abantu abaninzi bedukisiwe namhlanje. There is too much deception. Ngoba iRoman Catholic Church ya-implement uJesu omlungu wabese kuthiwa mayi-trend the whole world ukuze abantu babelieve ukuthi lo mlungu lona unguJesu, kanti unguJesu wamanga, uJesu we-idol, uJesu we-satanism, uJesu kaSatan. uJesu endimaziyo, the Jesus of the Bible, ndiyamazi lowo.
Tamazi lowo, the Jesus of the Bible. You must believe in the Bible. Don't believe kuzithombe. Never. No, don't even try. That is why namhlanje even a Roman Catholic Church bathatha abantu bethatha isithombe senziwe kuthiwa makhisa uJesu, uphuza uJesu. Mawuphuza uJesu, kwatha isithombe, you will be blessed or you will be saved. Ayikho no nonsense leyo. Lo wethu uJesu simworship in the spirit. We are seeking God in the spirit. Sifuna uJesu in the spirit. We believe. That is why faith must happen in the spirit. That is why faith without works is a dead faith. That is why you must believe. You must confess and believe in your heart and confess with your mouth that God raised Christ Jesus from death. Inamandla levangeli lishumela. Ivangeli lingaxutshwa nento. Ivangeli kumele eliqondile, ivangeli li straight. Ivangeli leqiniso. Ngeke kuzulu doubt lelivangeli. Ma wena ubelieve uNkulunkulu weBhayibheli. Ngeke uNkulunkulu ongumoya. Umuntu ungumoya, umuntu akusile unyama endiyibonayo. Akusiyona lenyama endiyembetheyo umuntu lo ngaphakathi. Now uyeva even noma so kuthiwa umuntu ushonile emhlabeni kuthi ubani usishile ngoba seke hambile. The real you is gone. The real you is gone. Noma sasibona isidumbu nakasile lapha isidumbu kodwa the real you is gone. The real you is gone. Ukwelinye ilizwe uyadlula kuleli lenyama. Ukwelinye ilizwe. Believe in the real Jesus Christ. Kholwa kuJesu ngumoya. Kholwa kuJesu. uJesu uthi xa ezobuya emhlabeni uzobuya ephethe amandla esinga yabona lamandla efike ngawo emhlabeni wazanga wadedela. If wayewadedele ngabe aba bantu babembulala ngabe wabachabana ngabe wababulala yena qala. Kodwa wakhetha ukuthi lamandla olulaka, when you speak about the wrath of God, eyofika emhlabeni ifikela abantu abazobe besele the day kufika irapture, okanye abantu abayobe begwetshwa kufika great tribulation, kufika ulaka lukaJehova, kuyofika ulaka lolu uNkulunkulu esuppose ufike nalo emhlabeni. Kodwa wakhetha ukushiya le aba wayeshiya khona, wafika esi spirit wafika ngene enyameni, wafa wangcwatshwa. Makevuka akavukanga nganomzimba esiwembetheyo, akavukanga nganomzimba. Lo mzimba thina esiwembethe unesono. Lo mzimba esiwembethe thina ufuna ukwenza isono. Lo mzimba esiwembethe lona ungenwa zizifo. Lo mzimba esiwembetheyo uyadinwa. Lo mzimba esiwembetheyo uyakhathala endleleni athi ufuna ukuresta. Kodwa umzimba esiyoembatha, the real us, ulo uJesu osinikeza wona, siukhulule lona kufike lo we wamoya, the real us. Uyabona xa ukumoya uyambona uNkulunkulu. When you are in the spirit you see the real God. When you are in the spirit you see the real Jesus. Ngeke uzumbone uJesu uyinyama, never. That is why uzokhohliswa uzothatha izithombe zibekwe phambi kwakho kuthiwe naku uJesu ngumlungu, kanti uJesu wasatanism, uJesu kaSathana ababenzile abantu ukuthi makube yi-idol ukuze abantu bakhohle ngokukhonza uNkulunkulu woqobo. Lo nkulunkulu othi mna ndingumoya. Angeze ukhonza uNkulunkulu ubeke isithombe phambi kwakho. You must choose namhlanje ukuthi ndikhetha ukukhonza uNkulunkulu or ndikhonza uSathane. You must choose today ukuthi I choose to follow Jesus or I choose to follow Satan. Choose today. Mele sibaxelele, even masontweni wethu masibaxelele nabantu. When you start preaching, tell people that I'm not preaching about this Jesus that are trending la ezithombeni on my YouTubes. I'm not talking about that Jesus, the false Jesus, the satanic Jesus. I'm talking about, that is why uthi uJesu uthi uJesu kuapostoli bakhe akuyofika uJesu abaninzi emhlabeni bathi bangoJesu, abantu balandele bona kanti balandela amanga, balandela uSathane.
owethu Jesu and nathi siyokwazi ukuthi this one is the real Jesus. Yabona when uma ungalifundiswa ngeqiniso from the beginning angeze ulazi iqiniso. Uyohlezi ulandela amanga, even nama prophets uyolandela amanga, uyolandela yonke into edukisayo ngoba uzifundisa ukuthi zange uthole the real foundation, zange uthole the real Jesus Christ. When uma sithi abantu mabamkela uYesu, asithi abantu mabamkela uYesu womlungu, uYesu osesithombeni, kodwa sithi abantu mabamkela uNkulunkulu who is the spirit, ukuze bazokwazi ukumkhonza ngomoya uNkulunkulu. Malibonke igama lika Jesu. Senvala ndiyalencenga, hlukanani noJesu osesithombeni, hlukanani noJesu kuba YouTubes. Focus kuJesu oseBhayibhelini, focusani kuJesu weBhayibhile, focusani kuJesu wafela izono zethu, wangcwatshwa, wavuka ngomhla wesithathu. Elithi iBhayibheli uyabuya masinyane, uyovuza bonke abantu ngomvuzo uyosika asinikeze ngokwenze ngemizimba yethu, afika sigwebe ngobesikwenza ngemizimba esiyembetheyo. Malibonke igama lika Jesu. That ulo Jesu lona wayengambethanga the real flesh that oyimbathile njengangoku. That is why yakhe inyama yayingena sono. Yakhe inyama yayingena sono. Ngoba lo muntu his God. Wachitha igazi lakhe. Namhlanje uyakwazi ukuthi usemhlabeni kodwa uyongena kuamazulu. That is why the Bible says to Paul, come to the throne of God, approach the throne of God where we shall obtain mercy. When uma siya uNkulunkulu zakuthina, uNkulunkulu kuthina, uNkulunkulu uphila kuthina. He is the spirit, uphila kuthina, ukuthina. Uma uthandaza uNkulunkulu kuwe. Uma uthandaza, that is why uthi umoya ongcwele uyasinqinela ngezingcino ezingathethekiyo. Kusho ukuthi uma usukuthandaza kuthandaza wena kodwa kuthandaza uNkulunkulu kuNkulunkulu. Umoya ongcwele uNkulunkulu. Malibonke igama lika Jesu. Abanye ke bayithola le message. Abanye ke abandivula bandithini ngoba they don't understand the real gospel. Abantu instead of understand the real gospel mamela manga, ba embrace amanga. Amanga ngeke akwazi kwenza lento amanga. Ngeke aza kwenza lento amanga. Amanga akudestroya. That is why the Bible says devil is the father of lies. You must resist the devil, he will flee from you. Unamandla oresist uSathane wena. Unamandla sonke singabantu emhlabeni sinamandla okuresist uSathane. Angeze umresist uSathane ungena real Jesus in your life. You need the real Jesus who is the spirit, who is spirit. The real Jesus who is spirit, ngoba Jesus Christ is God himself. Malibonke igama lika Jesu. Senvala. Sibonke kakhulu uNkulunkulu osincedile. Baba liphilile mongcwele, linamandla izwi lakho. Linamandla amakhulu, liyasindisa. Lona lingcwele. Sibongile kakhulu ke Thixo egameni lika Jesu. Thatha indawo yakho mongcwele, change us. Help us to believe that you are the real Jesus, the Jesus of the Bible. Jesus odala izulu nomhlaba. uJesu uNkulunkulu. Baba siyathandaza mongcwele in the mighty name of Jesus Christ. Libusisa izwi lakho njalo, sincede njalo moya ngcwele, siqeqeshe njalo, silungise usohlwaye, usibeke endleleni yakhe eqondile. Baba I pray in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I believe, I confess with my mouth and believe in my heart that God raised Jesus from death. I believe, Lord Jesus, we are more than conquerors. We are powerful. Baba wethu ongcwele, siphethe amandla onke, sinoJesu oqobo, uJesu wenyaniso, uJesu ongazange akhuluma manka. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele. Help us in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Malibonke igama lika Jesu. Amen.